Trend zvekšanja čísla chorých od osýpkoch u Srbiji rośnie. Od oktobra po 11. december u całej državi registrovani 422 slučaji osýpkoch. Векше число 91% з них не вакциновані, не подполно вакциновані або ще не зна їх вакцинальний статус. Pošiljki tih horotoh veljo češi ohabjaju neurološki sekveli, to jest pošiljki u poznejšim rozvoju dzecka u odnosu na vakcinu, która zažljem preverena, prešla prez ruki farmaceutoh i sotrudnikoh profesijnih, takže toto vakcina bezbedna i nie treba, že bi bol prisutni strah. У Дому здрав'я Кула у амбуланті «Руський Керестур» нам говорили, що граждані у тій общині у останній час odvičatejno spravуju i vakcinuju dzeci. Vakcinacija okreme zos prevolanu MMR vakcinu, od ktorej še okreme mladi rodiči barz boja, to jest maju strah od pošlitkoh od tej vakcini, odvoluju še na našu povolanku i vše vekše číslo malih dzecoh vakcinisane za tu istu vakcinu. Ministerstvo zdravja сообщило, že pooštri miri epidemiologijного nadpatranja, budze preverjovac vakcinalni status dzecoh u dzecinskih ovodoh, že biše zoparlo širenje horoti.